Just a few minutes to go in the see acknowledging more than the conference from Jesus Christ. Sing the Isaiah at the mountain of Jesus. Just open your mouth and say something to the Lord. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bingin na banda longo ng kona para sa kami ng fellow to Jesus. Hallelujah. Bingin na pafundi sa bakona para sa kami ng fellow to Jesus Christ. Hallelujah. Bingin na itang gulong-gulong pa patsi at Tagalog.
kaNkulunkulu. Haleluya. Le bashumayela livi la uNkulunkulu. Haleluya. Ikhona ibandla laNkulunkulu. Namhla bazalwane ngibingelela nako umfundisi Msimango. Ngisizisiwe ngamthanza uNkulunkulu. Wakwanilekelela nami ngalekelanga. Haleluya. Basi mabashumayela ngazuza umusa. Ngaphenduka ngasinziso. Haleluya. Lento kusho ukubazalwana ukuthi kumnanzi kuhlala kuKristu kuyahambeka. Haleluya. Ikhona abantu kaNkulunkulu. Kumnanzi kuhlala kuKristu kuyahambeka. Kuyaphileka kuKristu. Haleluya. Ikhona impilo kuKristu. Lokhu akabona kwangazi ukuthi kule mpilo ngaphandle, but kule mpilo lekhona kuKristu Jesu. Haleluya. Uyasithanda kakhulu uNkulunkulu. Nawe uyathanda uNkulunkulu. Haleluya. Khona abantu kaNkulunkulu. Labanye uNkulunkulu abaphilisako nokulampilisako njengoba ngikhuluma izithando lwakhe likhulu uNkulunkulu. Bona inkinga yenhlitiyo. Bona uNkulunkulu uyalungisa egameni laJesu Kristu. Haleluya. Ukulungisa la bekungeke kwalungisa umuntu khona. Haleluya. Bona uNkulunkulu uyalungisa. Ulungisa la bekungeke kwalungisa umuntu khona. Ngoba uNkulunkulu. Haleluya. Ngicela abazalwane sifunde ilizwi laNkulunkulu. Sithi kuMakhosi esibili. Makhosi esibili. Saqala sifunde na verse 22. Sifunza amavesi ukuthi aba maningi. Haleluya. Haleluya. Likhona ibandla laNkulunkulu. Likhona abantwana bakaNkulunkulu. Si funze ngicela umafutala funza la verse number 8. Funza la verse number 8. Funza sizuphi. 2 Kings 22 verse number 8. Makhosi esibili 22 verse number 8. Jesus. Hilkia umpristi omkhulu wakhuluma kumabhalane eShafani wathi ngitholile incwadi yemthetho ekhathi ethempelini lasemakathe. Wase uyinika Shafani ukuthi ayifunze. Shafani mabhalane waya enkosini wafike wabike wathi inceku takho seyikhiphile le mali beyisethempelini lasemakathe. Ngivele tayibeka etandleni tekusebenti letebagugudeli. Shafani mabhalane wayibikela inkosi wathi 15 hambani newumbutela kusimakathe mina kanye nebantfu kanye nesive sonke sakaJuda maqondzana naloko lokubhalwe kule ncwadi lesayitholakele yinkulu kabi imvukuthelo yasimakathe lesivuthelako ngobe bobabe abazange bawalalele emavi ale ncwadi. Abazange bakwende konke lokubhalwe kuye maqondzana nathi. Hilkia umpristi na Ahikamu na Akori na Shafani kanye na Asaya bahamba bayokhuluma na Huda umprofetikati. Labe umkashalumumi umsawathikwa umsawahashafi. Salome abe umpristi wetembatho tasethempelini. Lo prophetikati abahlala eJerusalema esifundeni sesibili. Wabatshela wathi nawu lokushiwa ngusimakathe uNkulunkulu wama-Israyeli uthi tshelani lendvodza lengithumele lapha kimi nithi naku lokushiwa ngusimakathe uthi ngitakwehlisela inhlekelelo kule ndzawo nakubantu bayo kuye njengoba kubhaliwe kule ncwadi lefundzwe inkosi yakaJuda. Njengoba bangikhohliwe mina bathunqisa impepho kulabanye boNkulunkulu bangithukuthelisa ngato tonke letithixo labatende ngetandla tabo. Imvukuthelo yami itawuvuthela le ndzawo futhi ingeke icisheke. Tshelani inkosi yakaJuda lengithumele ukuthi ngitayibutela kusimakathe ukuthi nakulokushiwa ngusimakathe uNkulunkulu wama-Israyeli maqondzana nalamavi lowevile yaphila ngosilivu lakho. Namhlanje Nkosi sesiyakhuleka simakathe ukuthi Nkosi akukhulume babe ngendlela bakuthanza ngakhona. Ake babe nayo umprofethi onke semile phambi kwethu
akhulume lokho belokuyinhlitshyo yakho ngegama likaJesu. Kodwa Nkosi mina ngajabulisi thina kodwa jabulise wena njengaNkulunkulu wethu ngegama likaJesu. Silinzele babe kukhuluma kwakho babe ngendlela uthanda ngamona. Kusise babe nalibandla lakho Nkosi isetawulalela ngegama likaJesu. Amen. Haleluya. Likhona libandla laNkulunkulu. Abide makhosi kaJuda bathi kwathi makubekwa Josias kuthi abe inkosi waqala wafuna ukutshintsha timbo ngoba lamakhosi bekakhona phambilini bekalahle ukukhonda uNkulunkulu athatha ivineli yaNkulunkulu afana sikukhondela uNkulunkulu alanza boNkulunkulu wane boAshera abe abafaka babasekhathi endlini yaNkulunkulu kwabhuqwa nje livangile kwangabonakala uSikwindikana kwakhondwa Ashera kwakhondwa uNkulunkulu ungabonakali nje kuSikwindikana uNkulunkulu wasuka kubo. Haleluya. Likhona libandla laNkulunkulu likhona lidlalivatelizo ngoba uyabona abazalwane ukuthi abantu bayabokhonda bangena endlini yaNkulunkulu bakhonde kube leminikelo labayikhiphako bakhonde endlini yaNkulunkulu kepha kube kunencwadi yemithetho bebekhona endlini yaNkulunkulu kepha ingafundwa. Haleluya. Likhona libandla laNkulunkulu likhona lidlalivatelizo kepha kusuma kungena inkosi Josias yafuna kwathi uNkulunkulu ungafunda leBhayibheli lithi yathuma athi hambani niyoklina etempelini laNkulunkulu nikhiphe leminikelo lekhona lapha etempelini laNkulunkulu. Ithi hambani niyona njani niyoklina endlini yaNkulunkulu which means nikhiphe konke lokusikade lapha endlini yaNkulunkulu just clean. Haleluya. Lise leBhayibheli basaklina bathola incwadi yemithetho kaNkulunkulu. Haleluya. Basene njani? Basaklina ngoba uma uklina la uNkulunkulu abesasonzela abadvukane nawe avula netimvu lebetivalekile tingabonakala. Athi bese tibe sebaleni kuwe. Ngoba wena njani uyaklina. Haleluya. Likhona bendole baNkulunkulu. Ngokwatholakala lencwadi yemithetho. Yasuma itholakala lencwadi yemithetho. Wasuma mayifunzelwa inkosi yabona ukuthi no asikendi kahle. IBhayibheli bekunemprofeti kade waNkulunkulu kuleyo ndzawo. Haleluya. Wabobutwa kuye lo mprofeti kade waNkulunkulu ngoba ebantu labanetindzaba taNkulunkulu bazalwane baphila kabuhlungu uma babona sive saNkulunkulu singendi kahle ngoba uNkulunkulu akasitophi ukukhuluma ube solo akhuluma phakathi kwethu. Haleluya. Bathi abantu bangenjani bangalaleli. Le nkosi le yafuna kwenta lokuhlukile kunabomkhulu wakhe nabobabe wakhe. Bomkhulu wakhe nabobabe wakhe babhuqa livangeli balanza boNkulunkulu wane babuye babafaka ekhathi etempelini benda timbo labangakafundiswa tona benda timbo letingahambisani naNkulunkulu baqhubeka bona basikhonda uNkulunkulu. Haleluya. 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 Likhona libandla laNkulunkulu likhona abantwana baNkulunkulu baqhubeka bona bakhona batendela bakufuna ukukwenda abe uNkulunkulu angekho phakathi kuwo. Haleluya. Basotshela amakharansi makhe konke lokwenda koNkulunkulu uyakubona kepha uyathula. Uyabona uNkulunkulu abesona njani uyathula. Ukuthula kwaNkulunkulu bazalwane empilweni yemuntu kusho inkinga. Wathula uNkulunkulu wangasakhuluma empilweni yakho sekusho inkinga ngoba suyadambela wena. Sekude lokucontrolabo. Uyala ubona lokuthi fanele singephona. Mangabe kubula ebandleni